Pamiatnik postradalým 67 Jevrejom na području dakedišnjo Šiđanskog sreza postaveni na platovu spred kulturno-obrazovnog centra. Po istorijnih podžijoh spred inicijatora arheologa kustosa Radovana Sremca bešedoval profesor Zdenko Lazar, ktorý nahlášal, že Jevreje u Šidze spominaju od 1721 roku, len 15 roky poznejšie od peršoho spominanja Horoda, a predsjedatelj opštiny Nikola Vasić, že pamjatnik postaveni z nahodi 70 ročnici ošljebozenja Horoda. Výrobok pamjatnika finansovalo izraelské združenje vybežencoch Jevrejoch z bivše Jugoslaviji. U ih meno podzekoval Šiđanjom predsjedatelj jevrejskih opštinov u Srbiji dr. Ruben Fuchs, a ceremonija zakončena zoz molitvu vrhovnog rabina Srbiji, pana Isaka Asijela, zoz najavu, že šedzenj doadovanja na postradalih Jevrejoh u Šidze bude označovat 24. junija. Nješka u naših parohijoh na 16 odzinu u Bikiću, 17 u Berkasove i 18 odzinu u Šidze, Nikolaj dzecom podzeljal vecjak 90 pakeciki i dzeci pririštali krasni programi. Pred poladnjom na druženju starših parohijanoh u prostorijog ljetnih vladičeske rezidencije u Šidze prisutni Nikolaj tiš podzeljal 20 pakeciki.